itsinda ku munsi w'ejo igitego kimwe ku ikipe ya AS Kigali. Dusubiye mu kibuga uko byari bihagaze ku mpande zombi Rayonsports ndetse na APR twabikubiye hamwe, reka mu byumve neza cyane. Ariko ngo trio ya Rayonsports muraza kuyumugisha bayise FBI icyo nayigayemo ni kimwe, izina siribi ni ryiza, ariko muri Rayonsports you can't talk about a trio and anything utavuzemo Muhire Kevin. Kuba bavuze Fonganye ukavugamo Basane ukavugamo na Iraguha ukibagirwa Kevin, nje navanamo Basane nje ikintu kitarimo Kevin muri Rayon kibaho. Turaza kubyumva, reka FBK reka tubyumve neza cyane muri compilation ya Eric Ndagijimana. Ni umunsi wa 11 wa shampiyona y'u Rwanda. Bamwe binjiye muri uyu munsi bashaka gukomeza gutsinda imikino yabo, abandi bifuzaga kuzamura amanota yabo ndetse n'umwanya bari bariho. Ni umunsi watangiye tariki 29 z'ukwezi kwa 11 usozwa tariki ya 2 Ukuboza 2024. Imikino yose 8 yari iteganyijwe gukina yose yarabaye, nkaho tariki 30 Ugushyingo ku isaha 12 kuri Kigali Play Stadium Visuel yakira ikipe ya Rayonsports. Ni umukino Rayonsports yinjiyemo ishaka gukomeza agahigo kayo ko gutsinda imikino 8 yikurikiranya, mu gihe ikipe ya Visuel n'umutoza wayo Abudumbarushimana bifuzaga ko Rayonsports yatakaza uyu mukino nabo bakabona amanota 3. Ishimwe Jean Claude Cyucyuri afatanyije na Mutumimana Dieudonné, Mugisha Fabrice ndetse na Mutoni Arisi nibo batangije umukino. Ni umukino watangiye ku isaha 12 z'umugoroba kuri Kigali Play Stadium. Gikundiro yaje kuri uyu mukino yari yakoze impinduka muri 11 baherukaga gutsinda ikipe ya Gwera Football Club. Havamo Emmanuel wakunda kwita Kabange asimurwa na Yusu Dianye wari umaze iminsi arwaye. Vizi yitozwa na Abudumbarushimana yari yahize guhagarika agahigo ka Rayonsports kuko yari imaze imikino 7 itsinda yikurikiranya ndetse nta n'igitego yinjizwa mu izamu ryayo, ariko umukuru ahora ari mukuru. Ku minota 25 w'umukino rutahizamu Fonganye yafunguye amazamu ku ruhande rwa Rayonsports ku mupira yari ahawe na Kevin Muhire. Arafungira amahirwe iburyo, aragusigana ureba nabi, hanzira guho Abareyo bose bari baje muri Kigali Play Stadium bahise bahagurukira rimwe bakoma amashyi y'abareyo bashimira uyu munyasenegali. Gikundiro yari irimo woki yakomeje gusatira cyane ishaka ikindi gitego kuko yashakaga igitego kirenze kimwe ndetse biza no kwikundira ku munota wa nyuma usoza igice cya mbere. Ku munota wa 45 bongeye iminota 2 Iraguha Haji yongeye guhagurutsa abareyo ubwo yabatsindiraga igitego cya kabiri ku ruhande rw'ikipe ya Rayonsports. Basane aragacuma neza cyane imbere y'izo cyiza cyane, igitego cyubatswe mu buryo bwa gihanga bukomeye cyane. Iminota 45 y'igice cya mbere yarangiye Rayonsports ibonye ibitego 2-0 kandi itanga n'ibimenyetso ko n'ibindi bitego byagombaga kujyamo. Ubwo amakipe yagarukaga mu kibuga mu gice cya kabiri, n'ubundi Rayonsports yakomeje gusatira biciye kuri Kevin Muhire wihutishaga imipira imbere ayijyana kwa Fonganye. Ku minota 32 rutahizamu Fonganye yashyize umupira mu rucundura, ariko umusifuzi wa kabiri wo ku ruhande Mugisha Fabrice amanika igitambaro avuga yuko uyu munyasenegali yakoreye ikosa umukino w'ikipe ya Vision. N'ubundi byaje kurangira amaherezo y'inzira abaye mu nzu kuko ku minota 77 Fonganye yatsindiye Rayonsports igitego cya gatatu kibi cya kabiri muri uyu mukino. Uyu munyasenegali yahise yuzuza ibitego 6 mu mikino 6 amaze gukina muri shampiyona y'u Rwanda na Rayonsports. Bagayoko atama Fonganye control sibisa Bagayoko berezo Umuzamo
cyane afata umupira bitadama bagayego. Rayon Sport nyuma yo gutsinda igitego cya gatatu yatangiye kugumana umupira cyane ko Viziyo yashoboraga no gutsindwa ibindi bitego. Abasore ba Robertinho bakomeje kwiharira umupira ariko barema n'uburyo bwo gutsinda ibindi bitego, maze iminota 90 y'umukino irangira Rayon Sport yegukanye amanota 3 yuzuye. Ubu umukino wa 8 imaze itsinda, imaze itsinda yikurikiranya. Nyuma y'uyu mukino abareba ibyishimo byari byinshi bari kumwe n'abayobozi babo, ariko ngo gahunda iri tariki 7 Ukuboza ngo naho ubundi byo barimo muri iyi minsi n'imyitozo. Aka kipe oni ka Viziyo kameze nk'akana kari gukambakamba. Twebwe turi ikipe y'ubukombizwi, ubundi nta nubwo twagombye gukina n'ukipe nk'ubu ngubu, twagombye kuza bavivuye ko ari mu 3. Ubundi buri mwana amenyereye gutamikwa abahora yasamye ngo bamuhereze. Twebwe ntabwo turi ikipe bahora batamika baza penalty. Twebwe dutsinda ibitego twateguye tugatsinda ibitego 3 karonye ko byateguwe. Apere match yararangiye ibitego 2 ku busa. Ndabitangaje ibitego 2 ku busa. Fone nganye nabazatsira iki gitego cya kabiri cyitwa Tetwa. Ngiye nama nabagira nuko bakwigumira mu rugo cyangwa se bazaze gushyushya ibirori, kuko buri buya nta uko butagira abavuma cyangwa bashyushya rugamba, bazaze bashyushye stade ariko ibitego 2 ku busa birahari. Erega buriya APN ubundi bajya baca umugani ngo abanganya amannyo barogana, ariko buriya APN nubwo tunganya amannyo ariko ntabwo arakura neza, nakana nagahinja APN nakana. Robertinho Goncalves de Calmo umaze imikino 8 atsinda yikurikiranye nta n'igitego ikipe yinjizwa, ngo ubu nawe ari kubarirwa mu bari mu mupira w'amaguru hano mu Rwanda. Okay, why not? Kubera iki ntaba mwarimu Robertinho yongeye kuza hano ngo atsinde, ngo ategure ikipe be nziza. Ndashimira Imana, ndashimira abafana ba Rayon Sport, ntimwibagirwe ko nari naraje hano mbere, barampamagaye cyane barongera barampamagara cyane. Mfite konti ya Instagram, abantu benshi babaga barimo kundirira ngo umutoza wakongeye kugaruka ukadufashiriza ikipe yacu. Murabizi impamvu nabyemeye nuko Rayon Sport ariyo yerekana ubushobozi bwanjye muri Afurika. Ubu rero Rayon Sport na Robertinho nibo beza kuruta abandi muri Afurika. Perezida w'umuryango wa Rayon Sport Twagirayezu Tade ngo Rayon Sport iri mu byaha byo gutsinda, kandi ngo bagomba gukomeza gushakisha intsinzi aho yava hose. Turumva twishimye nyine, urabyumva nawe nta kuntu tutakwishima intsinzi 8 dutsinda, kandi twari dusa naho tumaze n'igihe tutaza muri ambiance. So ni ibyishimo byinshi rero, kandi ntabwo dukuraho n'ubu turacyakomeza. Ikintu kirimo gusunika Rayon Sport, turabona abafana ukuntu bishimye, natwe abayobozi turi muri mood yo gutsinda. Twari dukumbuye gutsinda, twari dukumbuye intsinzi, so turayishakisha iburyo n'ibumoso hose, ntabwo twicaye. Rayon Sport yahise igera amanota 26 mu mikino 10 imaze gukina muri shampiyona y'u Rwanda, ikomeza kuyobora urutonde rw'agateganyo. Izakurikizaho ikipe ya Muhazi United tariki Ukuboza mbere yo gucakirana n'ikipe ya PRFC. Ayo yari amanota 3 ya Rayon Sport yari amaze kuboneka. Icyari kigiye gukurikiraho wari umukino w'ikipe ya PRFC yagombaga gucakiranamo n'ikipe ya AS Kigali, dore ko Rayon Sport iyo yakinnye mbere ya PRFC, PRFC nayo ijya mu kibuga ifite igitutu cyinshi cyo kubona amanota 3. Ku cyumweru tariki ya 1 Ukuboza 2024 PRFC saa 9 zuzuye kuri Kigali Play Stadium yari yasuye ikipe ya AS Kigali. Wari undi mukino Darikonovic yagombaga kongera kwiyereka abakunzi b'ikipe ya PRFC batari bamwemera, ukaba n'umukino PRFC yakinnye idafite Dauda Yusufu ndetse na Richmond Lamptey. PRFC yinjiye muri uyu mukino iheruka gutsinda ikipe ya AS Kigali muri shampiyona y'u Rwanda kwa 23 Ukuboza 2018 ubwo yayitsindaga ibitego 3 ku busa. Mu mwaka w'imikino washize amakipe yombi yari yanganyije mu mikino 2 bakinnye. Umukino wa mbere wari warangiye ari igitego 1-1, naho umukino wo kwishyura banganya ibitego 2-2. Saa 9 nibwo Rurisa Patience yafatanyije na Karangwa Jis ndetse na Nizeyimana Isiaka batangije umukino. Ni umukino watangiye amakipe yombi nta gufungana cyane, kuko umupira wavaga ku izamu rya kurindi. Abasore ba Mbarushimana Shabani nabo ntabwo berekanaga ubwoba, kimwe n'abasore ba Darikonovic nabo ntabwo bari bafite. Iminota 45 y'igice cya mbere yarangiye amakipe yombi anganyije ubusa ku busa. Igice cya kabiri cyatangiye ikipe ya PRFC ishakisha igitego mu buryo bwose bishoka, byaje gutuma ku munota 62 PRFC yabonye kufura yatewe neza na Niyomugabo Claude, usanga Nige na Clement ahagaze neza atsinda igitego cya mbere cya PRFC ku mutwe mwiza cyane. Eka tureba Clement bariyo. Attention ba Mamadou Sina Tadeo Ruanga. Attention Ruboneka arayicongamo.
gitego ni nacyo cyabonetse muri uyu mukino birangira APRFC ibonye andi manota 3 ndetse ikuraho n'agahego ko kudatsinda AS Kigali kuva muri 2018. Abafana b'ikipe ya APRFC nabo batutumwe ni bwa bundi tariki 7 Ukuboza ngo bagomba gutsinda ikipe ya Rayonsports. Nongeye gushimira niyijya na Krema, iri shamwe ni uri duhaye, ibyishimo ni ubiduhaye, ni ukuri arakoze niyijya na Krema, ni ukuri tutashye twishimye. Niyijya na Krema z'ukuntu nagiranye nkaguruka nkamuhobera. Icyo nabwira abanyarwanda, twaje twikandagira ariko ngo twaje dufite ubwoba bw'ibihe sibyo, ariko ubwoba bwacu burangire kuri AS Kigali. Ngire ngo ubonye ibintu Krema yikoreye, shimira Krema ayiteye igitego cyiza cy'umutwe bitafunga kimwe. Umunezero ni wose, nawe udafite umunezero ntabwo waba ufite ikarambaka. Iyi kambaka igura 400. Iyi nayo yicometse kugira ngo nze kureba match ya pe ndayirangije. Si igitego kimwe gitsinzwe na Krema, kandi bari abareba babakene shishikariza rwa rutabura kiriya kiradiyo akibike kuko ibintu nzamukorera niwiteka wenyine ubizi. Nuko Rayonsports abafana bayo bazaze bariye ku manywa kuko nijoro ntabwo bazarya. Ibintu nzabakorera ni agahomamunwa nako ni agahomamunwa. Tuzisiga amarangi kuri match ya Rayonsports. Twebwe turi gutsinda igitego kimwe, urabona yuko nguri gutsinda 3 ngo 5 ngo 4 za viziyo. Twebwe turashaka polisi ni nkuru cyaba. Darikonovic umutoza mukuru w'ikipe ya APRFC ati Congratulations to my players because ndashimira abakinnyi banjye kuko murabizi ko dufite igitutu cyinshi nyuma yacu bitewe n'uko barimo kwitwara ndetse n'ibyo bafite byose, rero birangiye batsinze kandi nanyuzwe rwose. Ndishimye cyane kubera ko bari bakwiriye gutsinda, kandi ndanashimira ikipe ya AS Kigali. Nibyo baratakaje ariko ni ikipe nziza ifite abakinnyi beza, ntabwo byari byoroshye gukina nabo. Nakiriye amakuru ambwira ko imyaka yari igiye kuri 6 APRFC idatsinda AS Kigali. APRFC nyuma yo gutsinda ikipe ya AS Kigali yahise ifata umwanya wa 5 n'amanota 17. Kuwa gatatu tariki 4 Ukuboza izaba yakira ikipe ya Polisi ku isaha 9 kuri Kigali Pele Stadium.